Sani mane apol pam nan fora ni yasha apola da ban pam ne yarma na be jeti atuntum sa mufida ya umala barkaka ajiya na malshalin fara sulu bai sha kam da nan duniyan challati ya duma kalana so godeya dan yala pabu zelim kwam to amalete min so non kirma na so jedo dan zo don to nyala so godeya ma san la so bukata man banda pa ne san kasalim tiyen dan bla veno ko nyursun intera la jela nan da mal arziki min imani o daloro yidan da shilpam halka don watin ya pabun pozo awe jirama armi on zaza shale ana ku oshi gungun kana hawunna mufida ni okorimbe moltini kaya ya le frigini impi molt matula ko kadda nda ba yayin yin wa sabran ni molt ma ro kombe frige mane atul kampam wala kabi ko tumna ka jetum subkanu ni shamma zonga abele ko pulka le bonlo na ba manu dan wona zon pa kwalanga yala ba ko kati yuna adawla babe wala da yin kon karmani ai shanni mane wala da nya shanni mane kullani ya ga nan ba kan yin nya ya shari an kullani ya ga no kunya ma prete nyamu yamko makabien mo be ustaz dinin yara lehgun pumba nyin dan ta lehgu man palan ba shara palan nawuna dan wona yala ba pi da zabe sini wona man won yan yala na ka tayi ni ku yala na ku zai ya tayi nya ku chanwal so ku chanwal ja bande yala mi bon kwar sini so to akampune des abol ma be nasara production tamay bolle pa ko kurege tout samban man aji duma be ataya base ala juno sar gungon san na ji maryam so to adam badan san mal haliya karon songla so gudeya train 4 mufida dim solo tama kana solo ya mpara nanvo songiyan le badem dunya zang solo ya katejene ne yolum yalla dunya ngo ajiya nin salin takutung